megalayapost.news. Kador barsnong wapung skur is giant hills leng bawrong barsnong uba pusling kar ulaong ba kador barsnong kasaw kuman ahdian bakilayo jengtip baka sorkar leng baka tanat PWD kalade banbu ya kajingmang tingka kaban riu penyupusan klur na kabentaban senapan bahai ya kisrok snong hawa pung skur kisrok kiba omdan ba marmon hakini ki arkulai snem balalen kata nadu baladab bansna habakuran skilat pathai khobor uba pusling kar ulaong ba haus snem arhajar arhusan ba kador barsnong wapung skur kalapa dor khas ba prestun tensong sembut menteri bar ubadai Menteri Ketenat PWD hakabaleng ba kador khas kila kerpat ubak perstun tensong bo ni arab lem hakaban penyo ya kajing penmang tingka na kabenta bersnapan bahano ya kisurok snong hawa pung skur namar kata dian bala urlong kate kajing angnu daki pat ba kasnong wapung skur kebadan sautali kidong ki bakentup ya katpep swer mo penyen song pet Barsnan len nakaliang kador barsnong ya kajing kublai ka bakarpang ya sorkar jela bat khamtam ubak perstun tensong ubalong kumu Menteri Ketenat PWD baunang la syu banerap daki kampen roy sakiwi pat kisnong ki badan hakajela. Aja tok wa ni gasrok nadu cimti ka mai snong asang cimti kam snong kam taw ini halus na marjar alusan dasdang ulang ti solat amnu penyo dani penmet penba dani siang rong yang ni sok ema ko snong ini snong i tip i wato lakam wa arpulis nem nadu por yung masmon porman elang itu por yo sok Kang wana do tu por hadu kan ni nyok di jing repair ni aga improvement ya gani ga slok dan itu daw i aga arjan arsan dalalti o tholat tholti kam ru kunmet bha yang ya gani slok da po jing yalam yung lain adu district level hadu po state level mana po state yang komen cibun wa mari yo i aga appointment wo ya chemo sar prestun Oman le Deputy Chief Minister yung state ko yung da yo is chem hagasin ko nukong masu yes chem i hitay por le wa o da kularu wato o emlang uchiru ba ka sanction na mentaw permit enba ya gani ka slok ko emako sinong dan re hagajing lalti yung nadu snem arjar arsan mana po how news nem how bunawali penpaw yung gajing sinamu ko wakraw ba wa Sar prestun dai ga sanction kamwa ndrukur nya san lak baka leng yung ni ga surok ni ga jingrong yung ni surok man kamwa kade kilometer tam malumala kamu dorbas no ya ga jingle bha yung nu bru kamtam yang ga sorkar awakile bhagi imhaw muri ya jingle bha ki emkam usnyangu emkam uyaroi emkam ukumeni knangwa kini sorkar yo man go wakre namta ipat go bon walang untuk do ya ga chinong yung i henry ya waro i chinong taw emapo state ko yung gedong emapo chinong i ani ka masol li gedong ite to gedong tepswer mukning uncangpet wisnaleng ite to gedong emapo chinong yung jar jing chemi analeng nga ko mai chinong skor kejing keno ya ke sorkar le senyawa MB kejing ero ya sorkar le MB wa i kam kinong yalam yung chinong taw wa ke sorkar le bhago ai duhai moi dalele le keno ya ka ha kejing le bhago ka ke chaiwi taw ha pa i ha bor romi yu keling taw le da bon hi skim go pero na do usulok na do umba mundi na do school building na do kamtam Kiskur juga per das sedang kesokaru lalti hau permit ba ya kejinang gustat apa pasti dia ni. Jadi naling iu wa kejing dia bahaya yang kesokar. Apa cenong apa tahu i memang wa dai gido i ga cenong apa ko Andre. Awrak selansari apa pasti dia ni. megalayapost.news